Baik menekat anbi menekan usif Yesus. Tujukur nisnen notin in menekan hiteuk matatef anbi lasi mapaluni nekaf. Nak ko kanal YouTube YKB GKI TV. Henati atnen anus neno mabeti anbi renungan wasiat. Inhananak pauk pina usif Yesus. Mabeti anbi ay masoik anbi na Yesaya nakasio elak nua talantia elak hiu. Malasilean fanion anto pus niukit mabeti anbi in elak nim. Inhananak onanete nahunis nalali in ana niukit. In anmone anfe nalali niukit. Baik beni menekat anbi menekan usif Yesus. Anbi hitmunik neno hiteuk tok hitpae benusin. Matahin matom nok klasi manikan sanat esnok es. Leka mansian an move sanat. In kaniu henati nafani tabu ahunut. Henati in kais an move sanat. Sanat le mansian an moe anbi taub ahunut. Kaniu henati mapaluli. Teki sion banit. Mataf maseka mataf. Ai nisif maseka nisif. Alalasi manikan sanat esnok es. Mes nikmansian niu lanan malinat malanan ponis. Manikan sanat esnok es. Nik hitmonik niu nek amlilat. Makat masium banin fa esnok es. Tiki ale lasi kaleko. Lasi at manikan sanat esnok es. Pap mese on le liana mese le fe mahunis. Onanete at manikan sanat esnok es. An matom nok nek. Miunuan henati at muin tabua anvi nekaf mese. Hital kit at fanion tok dinon bi usif Yesus. An kinon itu mansaksi neukit. Nak nahunis nalali usif Yesus neukit. Henati an fanion lanan loitan balap. Nekaf maloitan balap. Neulanan hunis napalbal. Usif Yesus an fanion lanan henati. An paloil hitmonik. Man paloli hitlanan neo ama uisneno. Le nahunut namleu. Natuin sanat penu na komansiat. Lasi paukpina usif Yesus. Hitopu maatsimo. Natuin amo isneno napala mananama nalali neukit enati hit at muin anbi nek amlilat nek malinat matapeni hunis tal nabalbal anpino antu mantian neukit online nane makais at nikan henati at like mat subscribe nati at wo mat wati niuhit biya binusin titus mat henenono kangkit talantia nabalbal. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB. Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.